Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar, qadrman ko'rarmanlar. Sizlarмен Barpı KG YouTube kanalı. Bizde dünyanın bolamoşundan görüp жатқан mekendeshler, şarbakiller, koşucular. Amansızlar mı? Dostlar, sizlerge satıkka çıkıp жатқан 2 işten 4 işke ötüp жатқан uruqtuq qo'chqor turалы ma'lumot бере кетсек, ma'lumotni ayağına дейін o'qib bularga o'zmen байланышып сатып алсаңыздар болады. Dostlar, bu qo'chqorning boyun biyikligi 93-94 santimetr chiqadi ekan. Bahasini 110 ming so'rab жатат ekan. Bularga байланышсаңыздар, sizlarga to'liqroq ma'lumot ayta ketadi. Daragi Жалал-Ата облысы, Сузак районы, Барпы айлы өкмөтүнө караштуу Комсомол айылында турат. Dostlar, эгерде биздин каналда биринчи адам болуп көрүп жатсаңыздар, лайк баскан жана бизге катталганды унутпаңыздар. Эгерде сиздерге реклама кызматы керек болсо, өзүбүздүн WhatsApp жана Telegram номерлерди жогору жагына коюп кеттик. Ошол жактан байланышка чыксаңыздар болот.